sisu. Metaki abaka man. Ai keliwi. Want a Bijbel is in taki Christus baka. Lees ik het? Vers 17. You mankin nanga you maxin sa de onder fluku. Je ziet, you mankin nanga you maxin sa de onder fluku. Lees je? Vers 18. Dat vrokte voor je skin sa de onder fluku. Lees je? En dat vrokte voor je kou nanga je skapu sa de onder fluku toe. Afrokte you mankin nanga you maxin sa de onder fluku. De tafel, de abiwansani sa de kali makaseng. Donc, de tafel que go buy sana wenki, de go buy sani fu wan himu. Te ba kama go buy sani de go buy sani fu wan color day. E na money ami fene go buy tu bo tu chako gimi na arda pol fu mi boliti de. Tama baka asem go buy chako gimi. Unabi des a manki fui fo bon spar de kalen pentri taki ube spar sani fikana apetaki e wa bisani fu wan himu. Adon do fluku. Door de unai hola wet fuka. En ataka froktu fu wi grontu. Luka froktu fu atu de gronfu. As things la go to. Bisumbar be o go to ya sotuta. Papa de yaite. Agoda. Madabe o ko ya so de bala fu be ma woko. Na fluku a quincy. Door de we ko ka wet fuka. Door do fita gadu. No, dat is goed niet zaak. Go naar vers 28. Vers 28. En Masra sanaki you, zodat hij zou komen low en brengen. Lees je? Vers 28. En Masra sanaki you, zodat hij zou komen low en brengen. Go door. En je zou abidjon pohati. Vers 29. Dus gado nakiri, zodat u kan komen low. Desani saweshi. Pogo itaki sa luku como po fika foto de maya ni top de maya iko queen so ya so desan saweshi ai meke we ko ilaw wansan de fiki fu no ma wo ko freya so en u sefi no ma gwa gon freya so wan luke ke pare kala pasi dam tim pasi baka pasana be de futa a de bale ko sensita. Ok, mas não de mais tapenta aqui o amago cotu gonanda mo. Na fluku, a quincy reba balen. So se fa reba 106 é uma gamba drive kona pa a ridor pu na consciência fa drive. Mas do ko fusta tá aqui o de pique fugado, do sai de meka quincy qual tá puso, dor do boca wet fugado. E fu wani for lusu wa bib dai kom baka na wet fugado. A wet fugado dai na Bible. A Bible na baka manga ini kulturu buku. Na ugansa maski fe potidibu. Mador do waka tibo ne de wet ma teke ne de kibengu. Ne wabe sabi leisa na sabi skifi mo. Ada tani fugalo taka wetu fuka ko sabi leisa na skifi baka ko baka kulturu. Lees vers 29. Vers 29. You safiri fu feri u pasi na midridei. So leki wan bere suma firi na ni dungru. Esse wo fi fu feno pasi. Isa fa we fi fu feno pasi. We go a politique. Taki ma bi hopa ini politique. Ma bi hopa ina politique parte. Aso taki ta posidon wo bo. Au pude ta follow sai quincy wa bale aso da wo bo. Mat to stand gen ta posidon ai como head. We como ko baka da ko go fi fu feno pasi da wo ale keliki. We como po ba keliki. Taki keliko giwe omogwa ibeke. Ugwa ibeke na sem. Ugwa kola ifafili na sem. Ugwa hot passion na sem. Wansani, mogu wansen por forbel. Aí ni balen na wa pikin dor. Mas eu dimi koyaso. Mi aksi informasi. Balen na bena. Tamsi drikeli kida balen. Ma ben buta drikeli kida balen. Soltu vooruitgang usidide keliki kwa bale. Dan mogen voorbeeld tienerzwangerschap in ouderlijke gezinnen de daar bale dit. Pike kosi mama, pike kosi papa. De daar bale dit. Useke akomo minder e pa akomo usidide keliki. Om te eerlijk. Akomo minder taki wap ching e respecte ma
taki de taki respecti ma yamak do sanga ma yamak do disi taki piki mensen kan je bijvoorbeeld voor 15 jaar 14 jaar dan be piki boy je ziet dat je somoko je taki aboy abo fu school to kisen of school to souten a comendera baling efa como hi fu di de ke likida baling na dati gado taki we fifu feno pasi adesani na pe ma data na pasi fugado a pasi fugado ne na wet fin dai kobaka ne wet dat o dai kobaka ne wet da woshitaki au bwana ba bwana in da gado feki una abuka kita inu gana uka kita gado ana mato dai ole wet da so wa for the shipping Because I got down even though he wants to have the account. I'm fair hacks today, my he's so to fra you want me on hacks today, man. Next time I'm jam season the quota A. Now open house today, man. He's in a game on fair hacks next on hacks today, man. He's so fra want me on hacks. I'm not there. I can't come. De wet. Okay, moboa de wet tanto. Moboa de wet. Moboa de wet. Lees die vers 29 baka? Yes, Deuteronomium 28 vers 29. Dat boek voor Deuteronomium hoofdstuk 28 en vers 29. Je safiri fufeni je passie na mindri day. Soleki wan breni suma firi na ini dunguru. Oké, loko pewe fi fufeni o passie ya. Loko na de maya so opo de keliki. Religi na de samaya so rek de op. Ala de keliki sa yeshi na de samaya rek de op. Loko John Smith rek Baptist religion in 16:8. Ate aso in 16:8 pe ubeda ini slavete, ubeda katiboiti. Yeshi, des na amaya rek a baptisme. Awansa da fese yaso. Param, Charles Param, this year of Pentecostal religion. Yes, in 1980. Alla desa yaso Mormon religion, Jehovah Witness religion, rek up door Charles Russell, this year na Jehovah. So wait man. So wait man. Mormon na de masai rei de baisi. Je kan het ook wel foto wees. Je want to wait man de weli wet. Troi na nga baka buke rei guade sama fuwe go te di netaki. Luko ya so Jesus sa wait man. Jesus lobi wi me ko dai kwade. Akoli de koli. De mai koli wi fu tai na DPCB fu de mata TV. So draya baka folo ke CB. So draya baka folo ke guade telikia, donc de wet ma e de tapu wete ala ta folo ke kwa tapu ma to dai holi de wet fu gadu da akonu kone fu de wet ma osaka da du fu kwa tapu wan gadu meke abaka folo fu ti gon tapu mador du po ko wet na poti de flu ka tapu daarom ti de kuli di potanso dus ala de religie sa opo na so wet ma opposite. E bem se na wet ma opon. Sempre lees vers 33. Oh, lees nie kan weet dan. En Noah sani sa go bung na ngayu. Yeshi, gado takito dai ni de keliki de Noah sani na go banga. Next na go banga. Te go ni de keliki de sa do de gitaki impai tinda. Terwijl ay na Bible tinda anamoni. Bishop Nathaniel, I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Tinda be de gonya.
En tebe agonya tebe chango anobede fu a pastor. Abede fu you tebe gwa Jerusalem go ambegi agado fiu. Maar de tegi taki chai tinde kom, cha intinde deel fiu, salaris kom sa yuke woko, adaina Bijbel. Lees En dem sacrakeri en pori you futego. je ziet de tafel, elkaar keliwi en door poliwi futego, van de poliwi. Nanga de relaki, nanga de keliki, anga politiek, anga ook to de poliwa, anga media, tv, de sandati, de dayu, mesani welu, kuda we shake taki ai. Hey, if we da ikodoa san yaso, luko eke televisi, mo gusa media e politiki fui. A media e dai sani futa konde, taki uma piki fu me relisha tu sani, of e poti proika de langa wire poti il proik de sandati. No. Gado ekeli you, Maria bede wa baka pro, anga krusui. Jesus na wa baka man nanga krusui. Como pofa stamp for Judah, na wa Israeli. Maria se fi bede wa Israeli. Desi? A Bible e taki keye pote sanda yede. Donc, say de meke ye make you srefi moi fu sukulo bina de tafel. Iwani geli de. A de sande te ife ye solo. Lees vers 33 abimba. Lees. En Noah soma sa verlusu you. En Noah sama na opor lusu. Christus wan opor lusu. To dai koholewe. Godo? Vers 30. You sa onder trouw na een wefi. Maar you sa onder trouw na een wefi. Maar wan traman sa didong na hem. Asan ya pasanga wi aini safu. Yeji? De pafu bedana de vrouw, de betroa de vrouw. Maar a wet ma be como poco na wet ma teka vrouw na wet ma. Gosiba na vrouw de apofu. Precies zo sefi abede tu. De wet u mai teke de pa de gosiba na de. Leisi? You sa bowa oso, maar you no sa libi na ini. Wo bau osu ma una utaini. De osu na waterkant na palmontuin na de gansa ma fu boude man no ma fu de taini obe de safu ki de wetna self in America se fina semsane parce ala konde China asini sa mur na de sama fu bowen India se fina sama fu bowen Nederland na de sama fu bowen maar de taini de osu. Je ziet? Yom luku sa pasa, di de ma kosumu yaso, ube ablosu na ben, sa de ma bau jua de door tu di de ma mekere door tu. Lende ma usu. Apo me lende ma usu de bau jui. Je ziet? Dus alla fasi de ma equinsi. Leisi godo? You sa pranu an droi fi jari. Maar you no sa kisi dem droifi fu hem. Obe pani droifi jari giden. Maar de droifi no be de food. De be de food en de be seliden. De make money. Obe woko fu free. Yes, a money fu be de fong. A money fu be de disi. Nko fa de witu wan afo fu ya so kinten baka. Loko de safu. Nko loka kwa de weli waisi sani ne nechi ya so. Loko de ingi bala fu fa de kisi de ya. Wanga de ingi na sem. Wanga de ingi da ina sem chocho, a sem pina. De ingi effectief van de rechter, we effectief van de rechter. Je ziet? De ala de tafel ke quincy de ingi, de quincy witu. Je ziet? Yom luko. Lees ik do? Vers 32. Vers 33. 33. Yes. Wan volko dis you no sabi, sa nyanga froktu fu you grond. Wan volk sa ya sabi. Onya afroktu fi yo grom. Oko pua go teke yaso. Oko pua stings la teke yaso. Leisi godo? Ala you broko en so strefi dem sakrakeri en quincy you ala tem. Doka keri you en quincy you ala tem. Adeite? Nee, 34. Gona vers 48. Vers 48. We dan, you sa dini you feyanti isi masra sa seni against you. Yesa gadu taki wo dini ufeyanti. Di gadu se fi sende kwawi. Kolu kufa we dini ufeyanti ti de de.
Eke san beta ki a Bible e solo taki wa de piki fu God wa de Israelites. Ala de san same leisia e miti abaka manga ini. Leisi? We dan you sa dini you fe yanti disi masra sa seni against you. Agadu se fi sene de kwa yu dia hola wet fu God. Polu ku fa we dini den. Leisi? Na ini angry dem. Aini angi tem te wani wa saka alisi. Ades neisi ego te wani wa paki bele. Ades neisi ego. Te wani bai wa sani futboli. Ades neisi ade tan follow ki ego. Leisi? Nanga dri watra. Te wani wa bata wata. Diamond blue. Anawe meke. Ma a brown water veng na tapse ya de pueng. Ma anawe meke. Na de yog biye meke. Lazy? Na ini soso king. Soso king kosi anawe meke. Eji, loko de sama fube den kita ki pangi na de meke pan. Anawe meke pan. Pangi como pa Indonesia. Ma obedien kita ki pangi na de sama fu Afrika de sa fu meke non. A Indonesia i meke pan. De sama Indonesia. Lazy? En na mankeri fu alasani. Mankeri fu alasani. Tof? Mankeri fu alasani batikan taki datratori, scorotori, to wani onderwijs na de level. Te wani keliki, kan fu de belelu sama gado adogo, ne de kolelu wa falso ya. Anga duengi de lelu en. Taki isa sa wetma. Leisi godo? En as a poti wan isri wuroko sani lontu yu Luko sa fe yanti do anga, a poti wan isi woko sani lontu neki luko ya. Nka isi woko sani ya. Nko ya. Leisi? teleki abensa figi yu puru. Teke a figi yu puru. Figi puru da batika taki wa sabi taki wa Israel mo. Gadu kalu de Israeli. Mati de dewe kalu sefi. Sama kanenge, jukanenge, saki kinenge. Yeshi, they might brainwash you. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong in the Lord, His word.